radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi: u Rwanda rwijije umunsi ngarukamwaka w'intwari z'igihugu. Hari ahantu hagiye kuba ahantu ndangamateka y'ubutwari ku rwego rw'isi, bitari no ku rwego rw'u Rwanda gusa, hakabungabunga amateka y'intwari ku isi, mu Rwanda no muri Afurika, ariko by'umwihariko hagakora n'igice cyo twakwita nka mize. Rwaka Nicolas, umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi mu rwego rw'intwari z'igihugu, imidari n'impeta zishimwe mu Rwanda. Muri Guinea Equatorial, Perezida Teodoro Obiang Nguema Songo yashyizeho minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore mu mateka y'igihugu cye. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu barenga miliyoni imwe bitabiriye misa yasomwe na Papa Francisco ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwe muri icyo gihugu. Fidel Niyongabo. Ni ku munsi ugira kabiri w'urugendo rwa Papa Francisco muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi mu bemera Imana ku murwa mukuru Kinshasa, urimo abantu imiliyoni 15 batanguye gushika ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Ndolo mw'ijoro ryo ku munsi wa kabiri kugira bashobore kuronka ibibanza. Papa Francisco yakiriwe n'abantu isinzi bariko baririmba kandi batamba igihe yashika kuri ico kibuga c'indege imbere yo kw'imisa itangura hafi y'isaha 3 zo mu gitondo. Abateguye iyo misa bavuga ko abantu barenga umuriyoni bari ku kibuga c'indege ca Ndolo. Abitabiriye iyo misa ya Papa Francisco barimwo ababa ku mugwa mukuru Kinshasa na Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi n'abanyepolitike bayoboye abatavuga rumwe na leta. Papa Francisco yifurije abitavye imisa yiwe amahoro mu rurimi rw'iringara, rumwe mu ndimi zine z'igihugu rukoreshwa imisi yose ku mugwa mukuru Kinshasa. Papa Francisco yabandanije imisa yiwe mu rurimi rw'igitaliyano rwahinduwe mu Gifaransa, aho yasavye abemera kutagwa mu mutego w'indyane. Papa Francisco afise imyaka 86 muri iki gihe yashitse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku munsi wa kabiri, aho yahagaze ubwa mbere mu rugendo rw'imisi 6 ku mugabane wa Afrika ruzomujana no mu gihugu ca Sudani yo mu bumanuko. Umuryango w'ubutabazi wa Croix Rouge uravuga ko ibitaro byo mu ntara ya Tigray muri Ethiopia bihanganye n'ibibazo bitoroshye. Nanone Fidel Niyongabo. Umutekano wiyongeye mu ntara ya Tigray mu buraruko bwa Ethiopia kuva habaye amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya leta ya Ethiopia n'umuhari TPLF wo muri Tigray. Ivyo vyatumye imfashanyo ishikira ibice abayitanga batashobora gushikamwo imbere yaho. Yamara imfashanyo zigenewe gutabara abanyagihugu ziracakenewe vyihutirwa. Ingwano hagati ya leta ya Ethiopia n'umuhari TPLF yatanguye mu kwezi kwa11 mu mwaka wa 2020, yarahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi, ituma abandi ibihumbi amajana n'amajana bageramirwa n'inzara, abandi miliyoni n'imiliyoni barava mu ngo zabo. Leta ya Ethiopia n'inteko zo muri Tigray vyumvikanye guhagarika ingwano mu kwezi kwa11 k'umwaka urangiye w'2022. Vyatumye iyindi mfashanyo ishobora gushikira intara ya Tigray. Ibintu ngenderwa ko abanyagihugu bakeneye birasubizwaho. Yamara isenyugwa ry'ibitaro n'isahugwa rya za Russehabaniha mu gihe c'ingwano vyatumye uburyo bwo kuvura abanyagihugu bubura. Ibitaro vyo mu bibanza bihereye ahabereye ingwano vyuzuye ko ibinogo vy'insoro kandi nta bikoresho bifise. Jude Fanui, umuvugizi w'ishirahamwe Croix Rouge muri Ethiopia, yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko bikenewe muri Tigray no mu bindi bice vy'igihugu ari vyinshi cyane ku buryo abakozi bajejwe gutanga imfashanyo badafise uburyo bwo kwishura mu bice vyose. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Vice President Kamala Harris uyu munsi arifatanya n'umuryango wa nyakwigendera Tyre Nichols wishwe n'abapolisi mu mujyi wa Memphis uri muri leta ya Tennessee mu majyepfo y'igihugu. Thomas Kamilindi. Umwirabura Nichols w'imyaka 29 y'amavuko yishwe mu kwezi gushize ahondaguwe n'abapolisi. 5 bahise birukanwa, abandi 2 bahagaritswe by'agateganyo ku kazi kabo. Abandi bantu 3 bo mu butabazi bwihutirwa bwa kizimyamwoto n'amambulanse za modoka zitwara abarwayi barembye nabo barirukanwe. Nyuma yaho mu cyumweru gishize, umukuru w'igihugu Joe Biden yahamagaye umuryango wa Nichols kuri telefoni, abafata mu mugongo, anabatumira kuzaza mu nteko ishinga amategeko gukurikirana ijambo azageza ku gihugu
mu mugoroba wo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Ejo hashize Vice President Kamala Harris nawe yavuganye n'umuryango wa Nichols umutumira kuza kwifatanya nabo uyu munsi mu mihango yo gusezera kuri nyakwigendera. Koko rero yagiyeyo, mu bamuherekeje harimo n'abajyanama bakuru babiri ba Perezida Biden. Yasanzeyo kandi impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Reverend Al Sharpton, pasitoro wo mu itorero ry'Ababatista, n'imiryango y'abandi birabura bishwe n'abapolisi mu 2020 barimo Philonise Floyd, umuvandimwe wa George Floyd. Muribuka ko urupfu rwa George Floyd rwateje imyigaragambyo y'akataraboneka mu gihugu ndetse no mu mahanga. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyigaragambyo yamaganaga ubusumbane bw'amoko n'ibara ry'uruhu mu butabera. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri wayishatu radiyo yacu voa.com mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho kuri Facebook, Twitter na zindi mbuga nkoranyambaga zirimo YouTube na Instagram. Mutubona kuri @voa radio yacu. Mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika tuhere mu Rwanda, aho uyu munsi rwijihije umunsi ngarukamwaka w'intwari, rwibuka abakoze ibikorwa by'indashyikirwa, bamwe bikabaviramo gutakaza ubuzima bwabo. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yayoboye umuhango wo gushyira indabo ku gicumbi cy'intwari z'igihugu i Remera mu mujyi wa Kigali. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboye. Buri mwaka tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri u Rwanda rwizihiza umunsi w'intwari. Ni umunsi hibukwa abakoze ibikorwa by'indashyikirwa, bamwe bikabaviramo gutakaza ubuzima bwabo. Kuri iyi nshuro umuhango wo kwizihiza uyu munsi wabimburiwe no gushyira indabo ku gicumbi cy'intwari z'igihugu kiri Remera mu mujyi wa Kigali, ukomereza mu midugudu yose y'igihugu. Uyu muhango wayobowe na Perezida Paul Kagame wari uherekejwe n'umufasha we, bunamiye intwari z'igihugu banashyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari kiri ku gicumbi cy'intwari i Remera mu mujyi wa Kigali. Kuri iki gicumbi cy'intwari nta jambo umukuru w'igihugu yahavugiye. Ubutumwa bwe yabunyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, aho yanditse ati: mu gihe duhanganye n'ibibazo bifite aho bihuriye n'akarere duherereyemo ndetse n'isi muri rusange, uyu munsi uratwibutsa ubushobozi bwacu bwo guhagarara ku kuri, kurinda igihugu cyacu no kubaka umurage w'iterambere ku badukomokaho n'ababakomokaho. Umunsi mwiza w'intwari. Aho i Remera ku gicumbi cy'intwari hashyinguye gusa imibiri ibiri, uwa General Fred Gisa Rwigema washyizwe mu cyiciro cy'intwari z'imanzi, ndetse na Madamu Uwiringiyimana Agatha wabaye Minisitiri w'Intebe mu Rwanda ubarizwa mu cyiciro cy'intwari z'Imena. Bwana Rwakanikora, umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi mu rwego rw'intwari z'igihugu, imidari n'impeta z'ishimwe, aratubwira impamvu abo babiri gusa aribo bahashyinguwe. Ahatari intwari umubiri utarimo hari ikimenyetso bashyiraho indabo n'izina rye riba rihari ryanditse. Reka dufate urugero, intwari Rwagasana Michel, ikimenyetso kirahari Remera. Muri ibi bihe kuri icyo gicumbi haragaragara amavugururwa agendanye no kubaka inzu nshya ndetse no kwashyira ibindi bikorwa remezo. Bwana Rwaka avuga ko guhera umwaka utaha hagiye kuba ahantu ndangamateka y'ubutwari ku rwego rw'isi. Hari ahantu hagiye kuba ahantu ndangamateka y'ubutwari ku rwego rw'isi, bitari no ku rwego rw'u Rwanda gusa, hakabungabunga amateka y'intwari ku isi mu Rwanda no muri Afurika, ariko by'umwihariko hagakora nk'igice cyo twakwita nka mize y'intwari z'igihugu. Bazajya bahasura rwose, kandi hazaba no ku hantu ku rwego mpuzamahanga, ntabwo ari ahantu abanyarwanda gusa. Niyo mpamvu havuguruwe kugira ngo habe ahantu heza higisha. Kugeza ubu intwari zibukwa inyinshi ni izitakiriho, usibye icyiciro kirimo abanyeshuri bigaga mu ishuri ryisumbuye ry'Inyange riri mu karere ka Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba. Abagizwe intwari ni abari mu kigo cy'ishuri mu ijoro ry'itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu mu 1997, ubwo abagizi ba nabi bateraga iki kigo bagasaba abanyeshuri bo mu wa gatanu no mu wa gatandatu kwivangura bashingiye ku bwoko. Abo banyeshuri barabyanga, maze 6 muri bo baricwa. Mu barokotse ubu bwicanyi bavuga ko bazakomeza gusigasira ubutwari bw'abaranze. Sindayiheba Fanuel ni umwe mu barokotse ubwicanyi bw'Inyange, ari mu cyiciro cy'intwari z'Imena.
nk'intwari z'igihugu hari umwihariko wo kwitwararika. icya mbere utwo twakoze nk'intwari zikiriho, twashyizeho ishyirahamwe riduhuza kugira ngo tujye dukeburana, tujye twibukiranya ko dufitanye igihango n'u Rwanda n'abanyarwanda. tugira igihe cyo guhura rero tukibukiranya bya bihe byacu by'ubuto, tuvuga ngo oya ku ivangura, dushyira ubunyarwanda imbere. Bwana Rwakanikura, umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi mu rwego rw'intwari z'igihugu, imidari n'impeta z'ishimwe, avuga ko watatira igihango mu ntwari 39 zikiriho yakwamburwa ubwo butwari. uyu munsi dufite intwari zikiriho izahoze ari abanyeshuri b'Inyange 39. abo 39 bariho, ntabwo rero turabona impamvu yatuma n'imwe itugaragariza ko bitwara nabi. ariko biramutse bibaye kuko ari abantu, aramutse akoze amakosa atuma ashobora kuva mu cyiciro cy'intwari z'igihugu, harongera hagakorwa ubushakashatsi bwimbitse cyane, bwimbitse ku buryo tureba niba koko amakosa amuvugwaho ariyo yabayeyo, cyangwa bikagaragara ko kuko yakoze ayo makosa urwego rwamushyize mu ntwari z'igihugu rushobora kumukura muri urwo rwego. Nanone intwari z'u Rwanda zigabanijemo ibyiciro bitatu nk'uko tubikesha urwego rw'igihugu rushinzwe intwari, imidari n'impeta by'ishimwe. Muri ibi byiciro hagaragaramo icyiciro cy'imanzi, dusangamo abakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu kwitangira igihugu. Hashyirwamo intwari zitakiriho, harimo umusirikare utazwi izina uhagarariye abandi na General Fred Gisa Rwigema. Hari kandi icyiciro cy'imena. Muri iki cyo dusangamo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, uyu wategetse u Rwanda kuva mu 1931 kugeza mu 1959. Indi ntwari iri muri iki cyiciro cy'imena ni Rwagasana Michel, wabaye umunyamabanga w'inama nkuru y'igihugu, aba n'umunyamabanga w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Indi ntwari dusanga muri iki cyiciro ni Uwiringiyimana Agata, wabaye minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore kuva mu 1993 kugeza mu 1994, yishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Indi ntwari igaragara muri iki cyiciro cy'imena ni Niyitegeka Felicite, wakoze imirimo itandukanye irimo kwigisha, kurera, gucunga umutungo no gufasha abatishoboye. Muri iki cyiciro kandi ni naho hagaragara abanyeshuri bigaga mu ishuri ryisumbuye ry'Inyange riri mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba. Icyiciro cya nyuma ni icy'intwari z'ingenzi. Kugeza ubu urwego rushinzwe intwari z'igihugu rutangaza ko muri iki cyiciro intwari zashyizwemo zitaramenyekana. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tuve mu Rwanda tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi mushya w'ingabo z'igihugu mu Minembwe ho muri teritwari ya Fizi, General de Brigade André Ehonza, arasaba abasirikare bo muri brigade ya 12 ihakorera kwirinda imvugo zivangura no kubaha amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu mu bihe by'intambara. Vedaste Ngabo. Mu itangazo, umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri brigade ya 12 avuga yuko mu biganiro General André Ehonza yagiranye n'abasirikare bo muri brigade ya 12 barimo n'abasirikare muri task force bagizwe n'ingabo z'u Burundi, yasabye abo basirikare gushyira mu bikorwa ikoreshwa ry'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu mbere y'intambara, mu gihe cy'intambara na nyuma y'intambara. Muri iri tangazo kandi Lieutenant Jeremy Meya uvugiriye brigade ya 12 avuga yuko General André Ehonza yasabye kandi abasirikare abereye umuyobozi kwirinda gukoresha imvugo z'amacyakubiri yita abanyamurenga abanyarwanda kandi ari abakongomani. Bamwe mu baturage batuye muri aka karere ka Minembwe ahabarizwa iyi brigade ya FARDC basanga ibi biganiro bya General Musha n'abasirikare bishobora gutuma uburenganzira bwa muntu bwongera kubahirizwa muri aka karere kamaze imyaka irenga 7 mu ntambara. Santos Mufashi ni umuyobozi wa societe civile wungirije ya Minembwe. Abasirikare batuje mu brigade basa naho bamaze kuba gahunga ba shefu ba notable ba hano ntibahava, ariko ni abasirikari batoya bafite uburezi bwa gito nyine, banywa urumogi, banywa n'inzoga, bigatuma bavuga amagambo atari yo kuvuga ngo tuzabica tuzagira ngo. Ariko rero umukuru wabo aje agatanga ihumure ku baturage, turumva bishimiye cyane. Ibo nta kindi bavuga, niyo bamaze gutsinda bimwe tugenda tubibabarira kuko ari amakomportema, ariko iyo haje shefu musha ushobora guhindura imiterere yabo turayishigikira, kuko nta basoda babi babaho, haba umuyobozi mukuru mubi, ariko umukuru abaye mwiza n'abasoda bagenda bahinduka. Usibye ibi biganiro uyu muyobozi yagiranye n'abasirikare, yagiranye kandi n'abayobozi gakondo b'amarokarita atandukanye ya Minembwe ibiganiro byo gushaka uburyo amahoro yakongera kugaruka muri aka karere.
Shefu Bikino Mitabo ni umuyobozi wa lokalite ya Ilundu. Yadusezeranye ko yagiye kudushakira amahoro, abasirikare azobahindura, akabigisha komportema yabo anvire ku baturage bakitwara neza, kandi azoganiriza abaturage yumve akarengane kabo, ndetse anashake n'iterambere, turebe ko twofungura inzira yo kwambukana, dukore n'imihanda. Aka karere ka Minembwe kari mu birometero bigera kuri 350 n'umujyi wa Bukavu, kamaze imyaka irenga 7 mu ntambara z'imitwe yitwaje ibigwanisho yica abaturage, ikanyaga amatungo ndetse igasenya n'amazu, ibitaro ndetse n'amashuri. Mwomenya yuko kuva ingabo z'u Burundi zakoherezwa ku mugaragaro gukorana n'ingabo za Kongo zikorera mu ntara ya Kivu y'Epfo, bimwe mu bice izo ngabo zirimo nko muri teritwari ya Uvira, amahoro aragenda agaruka nk'uko bitangazwa na bamwe mu baturage ndetse na za societe civile. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Tugeze mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima. Eugene Mukankusi. Ndabaramukije kandi bahaye ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima. Eugenie Mukankusi. Ibihe by'iminsi mikuru bibamo ibintu byinshi, n'ibihe imiryango ifata akanya igahura ikidagadura, kandi ni igihe gikoreshwamo ibiribwa byinshi. Ntibitangaje ko abantu benshi bifite bagira ibibazo by'ibiro nyuma y'iminsi mikuru. Ku bandi guhitamo ibiribwa mu bihe by'iminsi mikuru bishobora kubabera ihurizo. Ubushakashatsi bwerekanye ko kugira ibinure biri ku gipimo cyo hejuru mu mubiri, indwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso, kwiyongera kw'isukari mu maraso ari ibintu bikunze kuboneka nyuma y'iminsi mikuru mu mpande zose z'isi. Bishobora gusa nk'aho umuntu adafite uko yabyitwaramo muri ibyo bihe by'umwaka, nyamara inzobere zo mu kigo Mayo Clinic gifite icyicaro muri Amerika zivuga ko hari icyo ushobora gukora. Dore ingero: wisimbuka ifunguro mbere y'ibirori. Urisimbutse bishobora gutuma nyuma urya cyane kubera kumva urimo kurushaho gusonza. Ushobora kujyana ibiryo byawe byiza mu bigomba gusangirwa. Gabanya inzoga kuko zishobora gutuma uhitamo ibiribwa nabi kandi zishobora kugutera umwuma. Bityo rero inywera amazi cyangwa icyayi. Icyanyuma, ushobora guhakanira mu kinyabupfura inshuti zawe n'abavandimwe baguhatira kugerageza buri cyose. Khadija Mohamed Mustafa uri Abuja muri Nigeria yashinze The Good Fit, uburyo bwibanda ku gutuma umuntu agira ibiro biri ku rugero, ubuzima bwiza kandi akanamererwa neza, agubwa neza n'ibiribwa bifasha abantu kwitwara neza mu buzima. Reka rero tumugereho mu gikoni. It is very, very, very important to start to maintain it. Ni iby'ingenzi cyane gutangira kwitoza kubaho mu buryo bw'ubuzima buzira umuze hakiri kare. Bisaba kwitwararika guhambaye, kubona ikintu wakifuje kurya ariko ukanzura uti ntabwo nkirya. Abantu barwaye diyabete nabagira inama yo kurya kenshi amafunguro yo mu binyampeke by'umwimerere bitegurwa mu ngano, umuceri wijimye. Nabagira kandi inama yo kwirinda ibiryo biteguriwe mu nganda, bakarya ibikungahaye kuri poroteyine nk'inkoko, inyama, amafi, kubera ko ku bantu babana na diyabete bisaba kwitonda cyane. Kurya akantu kamwe bishobora gutera kumererwa nabi mu gihe utitonze. Irekure uryoherwe n'ifunguro, gusa wibuke ko urimo kugerageza kubaka uburyo bw'imibereho bwiza buzagufasha kurama. Nicyo buri wese yifuza. Buri muntu yifuza kubaho igihe kirekire, kandi rero uruhu uriwe bitewe n'ibyo urya. Buri kimwe ushyira mu kanwa kawe kirabara. Ibyo tugiye guteka uyu munsi bishobora gukoreshwa haba ku ifunguro rya mu gitondo, irya saa sita cyangwa iry'umugoroba. Rero twakase ibitunguru byacu, ubu turimo gukata pavuro zacu. Turashyira inyama z'inkoko twasize amavuta n'ibirungo mu mazi ashyushye. Ubu turacamutsa ibirungo rwatsi twasize amavuta hano. Tugiye gukoresha agapfunyika kamwe gusa aho dushyira igi. Dufite igi ryacu, tugiye kurivanga neza kugeza ryivanze. Rimaze kwivanga, turariteka ku ipanu. Dushyiremo inkoko na bya birungo rwatsi. Ubu turabipfundikira kandi ifunguro ribe riteguye. Ibihe by'iminsi mikuru bibonekamo ibiribwa biryoshye birimo n'amasukari kugira ngo bishimishe akanwa. Kandi akenshi abantu bagira ibibazo by'isukari iri ku gipimo cyo hejuru muri ibyo bihe by'umwaka.
Dr Ken Redcross ni umuganga w'indwara z'imbere mu mubiri akaba n'umwanditsi w'ibitabo. Aradusangiza zimwe mu nama z'ukuntu twakwita ku kibazo cy'isukari mu minsi mikuru. So I wanted everyone out there to be mindful about some signs and symptoms that your blood sugar may be elevated and you just don't know. So the things you want to think about fatigue. Ndashaka ko buri wese hanze aha yita ku bimenyetso bimwe na bimwe byerekana ko isukari yo mu maraso yawe ishobora kuba yazamutse kandi utabimenye. Ibintu watekerezaho ni nk'umunaniro ukabije, kwiyongera kw'inshuro wihagarika, kwiyongera kw'inyota no kureba ibikezikezi. Ibi ni ibimenyetso wabyemera utabyemera bamwe mu bantu birengagiza. Iyo tuvuga ku isukari yo mu maraso tujye twemera ko isukari itari ikintu kibi buri gihe. Isukari ni ngombwa kugira ngo ubone ingufu. Umubiri uhora ukeneye ibintu biri mu rugero. Iyo tuvuga isukari iri hejuru hari ikigero igeraho ukaba warwara indwara ya diyabete, ariko ku rundi ruhande niyo imanutse ikajya hasi cyane ushobora kurwara indwara yo kubura isukari izwi nka hypoglycemia. Ku bw'amahirwe ibyo ntibikunze kubaho. Biba hanini ku bantu basanzwe barwaye diyabete kandi bafata imiti ya insuline cyangwa ibindi bintu bigabanya ikigero cy'isukari mu mubiri. Ariko kandi ibyo nabyo uba ugomba kubyitaho. Ikintu cya mbere navuga ni uko ukeneye gusohoka ugatembera ugakora siporo. Impamvu mvuga ibi ni uko bitagabanya ikigero cy'isukari mu maraso yawe gusa, ahubwo hari n'uburyo bikangurira umusemburo wawe wa insuline kohereza isukari mu tunyangingo tw'umubiri ikenewe. Ikindi ni uko ukeneye kumenya ibindi bintu bikuri hafi bishobora gufasha mu gushyira ku gipimo isukari yo mu maraso yawe, nk'ikimera cya berberine. Navuze kuri berberine by'umwihariko kubera ko idafasha ku bijyanye n'isukari yo mu maraso gusa, ahubwo inafasha mu kuringaniza ikigero cy'urugimbu rwa cholesterol gikenewe mu mubiri. Hanyuma icyo nasorezaho ariko nacyo cy'ingenzi iyo uvuga kuri izo sukari zihishe, nifuza ko buri wese yashaka uko ahagarika kurya ibi bintu bikorano biryohereye. Ni bibi cyane. Ububi bwabyo ntibugarukira mu kuzamura ikigero cy'isukari mu maraso yawe gusa, ahubwo binica za mikorobe na bagiteri z'ingenzi ku mikorere y'umubiri. Bimwe muri ibyo bimenyetso nk'umunaniro navuze si umunaniro usanzwe, ni umunaniro ukabije, aho niyo waruhuka ute wumva bidahagije. Iyo tuvuga ku kunyaragura bikunda kuba kenshi mu gihe cy'ijoro, kandi uko kunyaragura bijyana no kugira inyota kandi idashira, ku buryo igihe unyoye wumva utari kubona ikikugera ku nyota. Hanyuma kureba ibikezikezi byo ni ikintu abantu bamwe basuzugura bakumva byarangizwa no guhindurirwa indorerwamo z'amaso. Ku bantu batari bake igishuhe ni inyama bahitamo mu bihe byo kwizihiza iminsi mikuru. Hari ikintu abantu bamenyereye kumva ko kurya igishuhe bituma umuntu yumva ananiwe cyangwa asinzira. Ese ibyo nibyo koko cyangwa sibyo? Muganga Greg Anderson wungirije umuyobozi wa departoma ishinzwe siyanse ijyanye n'imirire kuri kaminuza Purdue hano muri Amerika aradusobanurira. The scientific community, the nutrition science community, doesn't think that tryptophan. Baba abahanga mu bya siyansi, abahanga mu by'imirire bose ntibibwira ko ikinyabitabire cya tryptophan ariyo mpamvu tugira ibitotsi byinshi nyuma yo gufungura, kubera ko umubiri uba urimo gukora impinduka nyinshi zirimo n'ibijyanye n'imisemburo, bityo akaba ari nta mpamvu ikomeye yo kwizera ko tryptophan ariyo ntandaro y'uko gusinzira nyuma y'ifunguro. Tryptophan yo yifashishwa mu guhuriza hamwe utunyabutabire two mu maraso twitwa serotonin, kandi utwo tuzamura ibitotsi. Rero kongera ikigero cy'amaraso kirimo tryptophan bishobora gutera ukwihuza kwa serotonin, hanyuma hakaza ibitotsi. Ariko kugira ngo iyi ngingo yo kuba inyama ya dendo itera ibitotsi ibe yakumvikana, byasaba ko dendo yaba ifite urugero rw'ikinyabutabire cya tryptophan rwinshi gusumba ibindi biryo warya mu mwanya wayo mu gihe utayishaka, kandi ibyo siko biri. Rero inyama ya dendo ihuje ikigero cy'icyo kinyabutabire n'iy'inkoko, ndetse yewe ikanganya n'iy'ingurube. Ku bw'ibyo nta shingiro rifatika ku byerekeye imiterere y'umubiri w'umuntu ryatuma inyama ya dendo ifatwa nk'ikiribwa cyihariye gitera gusinzira.
byaba ari ukwibeshya gufata tryptophan nk'impamvu y'ibanze ituma twumva tugize ibitotsi nyuma yo gufungura, na cyane ko ubaye uri mu mimerere ituma urya ibiryo byinshi ndetse yewe ku bantu banywa n'inzoga bakayirenzaho, ibyo ubwabyo bitakwirengagizwa kuko nabyo bishobora gutera gusinzira hanyuma yo gufungura. mu minsi mikuru igihe imiryango ihura haba hari ibyishimo n'ibiribwa. Igikoni gishobora guteza impanuka. Gikoreshwa cyane muri icyo gihe cy'umwaka, abantu bateka ibiribwa bakunda bifuza gusangira n'abandi. Ariko nanone igikoni gishobora gukwega impanuka abantu batitwararitse. Nk'uko komisiyo ishinzwe umutekano w'abagura ibikoresho y'Amerika ibivuga, umuriro mu bikoni ukomeje kuba ku isonga mu bitwika amazu. Ku kigereranyo haba imiriro mu gikoni inshuro 1,600 mu bihe by'iminsi mikuru, iyo ikubye inshuro zirenga 3 imiriro mu bikoni mu mwaka wose. Inzobere z'ikigo cy'ubuvuzi John Hopkins zitanga inama zikurikira mu kugabanya impanuka mu gikoni no gutuma abantu badakomereka. Mu byo bavuga harimo gushyira ibintu byose bishobora gufatwa n'umuriro kure y'iziko. Aha harimo nk'ibyo umuntu ateruza isafuriya cyangwa se ibyo guteruza mu ifuru, amapaki yavuyemo ibiribwa n'ibitambaro bihanaguzwa amasahani. Irinde kwambara imyenda itakwegereye ishobora gufatwa n'umuriro utabizi. Wisiga inkono ku ziko nta muntu uyicungira hafi. Igihe ukoresha iziko rya kizungu, guma hafi mu gikoni bityo ushobore kugumisha ijisho ku biribwa utetse. Kora ku buryo nta kintu na kimwe gitakara hasi. Ushobora kukinyereraho cyangwa kugisitaraho. Muri ibyo harimo ibikinisho by'abana, amashashi cyangwa se amazi yamenetse. Ba maso igihe utetse kuri ayo mashyiga. Niba unaniwe cyangwa wanyoye inzoga, reka undi muntu agusimbure. Korana ubushishozi imbere y'ibiribwa cyangwa se ibinyobwa bishyushye kuko bishobora kugutwika. Isosiyete igitangira muri Nigeria irakoresha tekinoloji mu gufasha abafite ubumuga bwo kutabona. Irifashisha ibintu bitandukanye harimo indorerwamo zifashishwa mu gusoma zihindura inyandikomo ijwi. Meshak Odion ari mu nzira ajya kwiga ikoranabuhanga mu isomero ryo ku ishuri yigaho, ariko uyu munsi wa none tekinoloji igezweho ni porogaramu ibasha kumufasha gusoma. Yavutse atabona, ku myaka 17 yiga mu ishuri ry'abana bafite ubumuga bwo kutabona ry'i Lagos, umujyi munini wa Nigeria. Mu by'ukuri nkunda iyi porogaramu kuko hari ibintu byinshi nzabasha gukora nyifashishije, kandi atari ngombwa ko biri mu nyandiko ya Braille, biri mu nyandiko igaragara bisanzwe. Rero iyi porogaramu izamfasha kubimenya. Ibyiringiro bishya bya Odion abikesha ikigo kigitangira cyo muri Nigeria cyitwa Vinsight. Itsinda ry'abashinze icyo kigo rimaze gukora byinshi birimo na porogaramu ya telefone ngendanwa ihindura inyandiko mu ijwi. Indorerwamo zifite tekinoloji imwe nk'iyi porogaramu ikoresha, kandi ikizi indorerwamo zikora neza cyane nuko zizafasha abo bafite ubumuga bwo kutabona kubasha gusoma cyangwa kumenya ibintu n'amabara biri hafi yabo, babashe no kumenya amafaranga, kandi uko igihe gishira indorerwamo zizabasha kuzamura urwego babonaho. Hafi 15% by'abafite ubumuga bwo kutabona baba muri Afurika, nk'uko bitangazwa n'ishami rya Loni ryita ku buzima. Abo akenshi usanga babura amikoro n'ubufasha bakeneye ngo babashe gutsinda, haba mu mashuri no mu mibereho ya buri munsi. Ikigo Vinsight kivuga ko porogaramu gikora zifashishwa mu mashuri no mu bigo bindi, kandi kigereranya ko zimaze kugera ku bantu 5,000. Nibyo twari tubafitiye mu kiganiro Bungabunga ubuzima cya none. Ku yandi makuru y'ubuzima n'inama zagufasha kumererwa neza n'ibishya mu biheruka kuvumburwa mu buvuzi, gumana n'ijwi rya Amerika ku muyoboro wacu wa internet kuri wa3.radio.voa.com. Mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Naho ubutaha yari Eugenia Mukankusi. Mukomeze kugubwa neza, munaharanira ko umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima uzira umuze.
inshuti mukomeje kudutega amatwi, reka tubashimire kuba mwabanye natwe. Naho mu kanya isa moya n'igice zo mu Rwanda no mu Burundi, kuri mikoro mwari kumwe na Jeff Mutagoma.